ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯩ ꯊꯦꯡꯂꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯕꯇꯒꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ 29ꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯨꯟꯒꯤ 2ꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯎꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯒ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ within 15 days around ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯣꯜቭ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯗꯤ around 300 daysꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯒꯗꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 300ꯅꯤꯒꯤ around ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ मागी चाहिए मसीदा करी करी तौरगा करम्बा येंगगा लैरगा हौजिकना इलेक्शन यौसल्ले पार्लियामेंट की हाइदन इलेक्शन की एजेंडा पूरगा लाकपसे मसी तसेंगना मसी ओहनिंगदब पोट अम ओय अदुगा मागी स्पीच त यावखिबा खोगी आई मागी स्पीच सी आई खर कोट खर तौजरपनि मैम लैरे अहानबदा इन पंजनिंग बसी Narendra Modi ji will initiate the peace talk of current violence. Sisiyama dagi magi development ki karigi mayamama haramni koi pisa thata ba kor khara. Ai wafam ama swaida thamjage. Kaigumba suppose aigi imaga lamama da challe. Lamama da challe si koi bu inchu chatsi ngaktang visit tawin su chatsi ada matam da koi na lamama da chathokpa kawbani na put lerakani dagi tongan ba khoi kai kara yum dagi mapan tholak paisidi adugumba lisama puraga chatpasida akoina pochai si leramda yawre mafam do leire yare adu imaga ige chaminna basa sidai sida when we are about to buy something imasi khanghaudana mangre crowded to suddenly मतमसिदा आइसे कोई ngасai poche lerakadori mi ma ga chalibani haibase poche leigidori lisi yengaga adugi list tu potu leigadra ima thigadra tanginga questions obviously ai che chang pot leiba ikam khangda ima du phangnana ba thidoine hauji aina lakchani ba point di development adagi sida Churachandpur Medical College Saba dagi railway ki kari karagi khoi ki Myanmar border Imphal to More ki mayam ma thada ba khoda ba mayam palle need of the hour sikari no hai buduni da aigi iramdam oireba khoi ki ima Manipur sa hauji karma phibam da leiri ge mana magi wafam wa ngang bada relief camp da hauji leiriba mapi kangdana lairiba inmate mayam sigi wafam amta palam deba Modi ji gi ahanba priority se peace talk neba chahiya masi kedaw leige nearly chahiya farak kadaw se kari tawdana leibige adu ngasi election agenda ama puraga lae outer gi inner gi si outer da NPF support tawre inner da BJP gi thado ai inner gi hariba ani se sigi election gi campaign la ko matamda Narendra Modi ji will initiate the peace talk and he keeps that magi priority ahan base has peace talk si oigdori ni aduna swaida khoi gi thamjaning base mana lai base khoi gi Amit Shah ji na lai base
manipur sida kari tawri chahi ama sida kari thokri haibase ma ada akhoi kai hai tare karim bau khangdana tumdana lai tho uraba matungda election la ya hadan election khomba lakpani haidana ai motri du mai lawgane praja mayam so du mai na khangane aduna aikhoi sida mana toan point khara su inner land permit ki adagi kai no yamna maram hekta tabada khoi gi isai dhandane tabada waba mayam su palamme leiba hojik me ahumdagi thoiba irang sidai sida ngasi fawbu sida waroisun purakpagi say for example okay thokre nakalamasu misi mina mayam thoe tabu till now reconciliation ki process moin how do you kari kino moi peace dialogue nakal ani maksida yana na bagi damakta amadasu mi ani khanarabadi khanariba mi ani duna ibani yana rasi kaisu hairoye third person namana nangi sungai ko haidana adugi process phawba chathadri aba chahi ama farak abasida aduga chahi ama sida angakpa phangna manipur sida waraba inflation gi tongan wa michik mikap mirau khona thallaba timing sida laaga ai the election campaign tawgadori bani ai khoi gi Narendra Modi ji gi ahan ba first priority si khoi gi manipur gi thoi be irang se sigi si khoi peace talk haugadori me chahi ama si kadai da leibna haiba question si la oidra aduna mase it is purely a journey for election campaign for inner and outer smain thamjage hanbase home minister hybrid baje anak lakaturi election sidi is not between BJP versus Congress masidi akhoi manipur thugai pamba kanguga manipur kanbak pamba kanguga ne na hari ji matang sidi kamai phongdong ya adugi wafam do masidi BJP na Congress se yam solli na low yarba madu wafam do sini akhoi gi hai basi la haifam chilai tragana mama samla kui masa hai tauribana makhoina blame na akhoida manipur kangadawi se manipur si kangadawi ba party government se manipur kangadawi bani haidana lairiba BJP ki government se handagi chahi sida manipur kallabra ba tampak tale ba maitai sing kilometer kaya tampak tai lantho ga chatpa ngami bage ba hauji flight ta kai da chalaga Delhi da mapalam da chatpa natana hauji akoi kala tum bila thupu ngambra ba sira moi manipur kallisa manipur kanbaga manipur kandabaga har se hauji manipur kalle ba mohina kallisi kamai tawge da relief camp da ngari nam dong nam challa adagi leiba makhoi du na noma ai chatpa kan di yengba kan kapning mo ma yaw khre ne nupi du kap du na khoi si pulap pita re ba moi leiba mo famji moi kanogi hippy ba si khoi wa thare wa di mathakuda charpai thai a hero saidani ne mafam du sabsana ai kano tawtre ko to hotre adam makhoina ai khoi si bu amukta ai khoi si karam mong da khoi si ai khoi gi yum du da chatlaga nga akoi sida laibiriba akoi bisida lairiba yamba ibok lairiba laikai sina khoi yam nungsina phajana tawbi tawbutagi bo akoi sunju khato so ai khoi yumdu da chajage amta halan bi habjima manipur kanba ma halan biro dana manipur kanba ama manipur thugai gada gi tawba group ani gi marakta fighting esi makhoi manipur kalleba hoji akoi tampaki mi se kala to bilan bangam dreba kokta de yen thangam dreba sumda more rom sala su kano dagi kano palena sai de yen thangam dreba bharati andre kano manipur pulakal leba moina wrong allegation haiga do baduna haida ba hairoi do ba mina allegation point tor ko do pot do ona taina thambagi pot sidi see it's not new for them ngasi da thoi se ngasi da thoi se election bo ro amogi bo ro issue sin nei na rakanda akoina si da phamaga nei nei si
कनागुम्बा खरददी कनागुम्बा मिये खरददी उनिंगदबा यावंदोरेम कनाना रिलीफ त लेरे मिसिंगसिना अखोइ छि नुंसिरमगद्रा इलेक्शन सिबो अखोइ युमददि हलनबा ngamde अदुग इलेक्शन पांथो ई हाइदना मखोइगी थमोयदा फावजरंगबदबसी अखोइ ngasiगी स्पीच द वर्ड अमतदि थंबिरमदना मिसाजिदो स्वाइसिदा मरक्सिदा अमसु लेरि मखोइना याम तोइना यावबा एनआरसी हाइदना एनआरसी पलमद्रे सिगुम्बा हेक्ता खुदक्ता लागा मयाम से हेक्ता थमाई जनगनी आदुगा हेक्ता खोलगा पुगनी हाइबगी पोटसे मखोइ थादुक पिबना हेन फगनी मणिपुर द लेरिबा प्रजा सिंह यामना पंगबोयना हे खनबदु सु खलहनिंदे खंगिबनी पावर पाइबगी लेंगदबनी चिन करिगुम पा हायरो सु फेसबुक त फगले आंगांग अमना कइनोगी असी सेम ऑनरेबल सीएम बी बांगोदा इखोइ माबेन मैम लइदो कमेंट अम पिबदे हेता फगले वांगांग ngam handraba timing am oirabane Manipur the democracy krai da leirabno aduga just he is saying that it's the fight between Manipur kanbaga Manipur kandabaga thugaibaga haibapur it's shameful for them not for us sumai thamjage ni basi चतरक बदाई ओजा फिरोज खान दलाक सगे ओजा फिरोज अखोइगी हजिक तामो हेमचंद्र जाइबेगरे अखोइगी मणिपुरी चतखिबा एमपी जे यामबना वाजे पार्लियामेंट चतगा ngang ngamde लोइना हंदकी पार्लियामेंट दजु मणिपुर न ख्वाइदगी वा ngang एमपी जु ओइग्रे अदु ngasi अखोइगी होम मिनिस्टर लामगा मयाम ममांगदा माना हागी वफम मदा खै करिगुम्बा अखोइगी बीजेपी दगी थगलकबा चिना करिगुम्बा पार्लियामेंट लागदी माजी यामना चावबा हेना चाहनबा पोस्ट अमा पीगनी खोटकनी कायना दुम मोंग ने हरमेसे यूनियन मिनिस्ट्री गुम्बा चावबा पोस्ट मा पिरकनी खोटकनी मयामना इखल मयाम थगल पिरगदी ना ngasi स्टेज लौथोकपदमे असुम तौना कांग्रेस किजु करिगुम्बा कांग्रेस किना थगलैबा कैंडिडेट्स ना कारगदी माजु हेना फबा जगह अचौबा जगह आमदा भोटकनी ना लैब्रा खनबिब्रा अदुगा लोइना बगी अमित शाह ना ngasi हायरम्बा वहाई अमदा ममांग पालंबा सरकार थादरंबा सेंफम दगी डेवलपमेंट मणिपुर डेवलपमेंट सरुक मरी थोकना याम चावरबा सेंफम थादई हैबसे मसी चुम्ब्रा याब्रा यानिंगदबा ममांगी पालंबा लंगाक मतमदि मिहात मिपुन जुयामना लई कन हायरमिजे ओजा फिरोज के कई मोले अखोई मणिपुर योना थागत लगा अखोई आदा बीजेपी की होना माई पालागदी आदा यामना चावबा मरम चाव पोस्ट अमा पीगनी हाइबदुनी हाउजिक सु पी केनो ऑनरेबल मिनिस्टर अखोई रंजन एमओएस नि केनो हेला नते केनो चावर पोनी अदो अखोई सिदा चावे हाइबनी आदा दि मरोन थोकतेबा पार्लियामेंट मरोन थोकते मणिपुर मै चाकांदा करी तोंदोरिबदो हंगिंगी क्वेश्चन से एमपी अहुम लैबदा अमना अखोगी आउटर की अखोगी हानगी लोरहो एनपीएफ की को मासु बीजेपी लीडर एडवाइस मी नॉट टू स्पीक है मैं हमसे थेंग बिरंगनी अदगी अखोगी ऑनरेबल मिनिस्टर हजकी एमओएस की रंजन सिंह मासु आइदी मिनिस्टर अम्बो ओइरुबनिना आइना हेक इनिशिएट तौबदु हाइरे अदो हंदकसु अखोगी कनोमा हंदना हजिक लेपिसिंगसी कहल्ला कांददी अद मरम चाव पोसम पीगे ना पीरा कांदसु अदाइदुदा दुम मणिपुर इरांग थोकपाना अदुम फम्मगा अखोगी येंगगा ना तुमिलयो अदना फमदि पीदोइनेबा फम पीरगा है फम हायरगा थमदोइनेबा सी इखोइदा ज्ञान तादोनेबा अदु थीना मणिपुर की प्रजा ना वानरब मतम इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी की वानतब अखोगी करी अखोसी मथकता अमा एम चावब मथोकरिबा कोविड की दगी क हेलब पोने कैसु लै पोनते कोविड की चुमना अखो युम थोकते मपान थोकते हजिकी लैना सिना मरम होय कान सिदि ब्लड नेब तारिस अनि सिरे
ahum sire imphal manung do mai khuna loire a kangpokpida du sire ada sire timing sida parliament sida phammaga maraga leiraga manipur si masi akhoi yade party na hairaga phammaga leibangamba akhoi honorable MP singsibu what is the use for them to be sent to the parliament kari kana khitawino yamna maram saba manipur gi damak idea of manipur gi damak peaceful and a dignified future of the manipur gi damak akhoi maram chaba ada parliament je akhoi local gi member gi election gum natte ba india ji second largest orambani ado hojik ti first orambani missing khoi yam ba orambani china da gi overcome toramne sigi mute sing hina khallaga changaga nifu something nifu umdora adugi duda khallaga parliament is the top platform amaneva mafam duda chatlaga mafam duda manipur gi kari thoi lamdam sida akoi development kaidawgani adagi issue si sini haidana ngangna gadaba adusu manipur na ngangna ru yaroi parliament manipur ngangde akoi sida social media da karida matamamadana hairami kamaina as lari haitaba mi lang thagal uraga ada phamna namne hujingna chronology akoi u-turn si kamai chage kwanda akoi ko jabi motho kan as english na ngang bana yaroi hairine some commentator I have read in u-turn si akoi gi keno ne ba nakhoi na bu tholadi congress na bu tholadi khoi dum ye taw leire sine ba hairisi aduna di yaroi aduna ne akoi na khangi प्रजान खंगी आदा कमेन सुताई अखोगी हजिकी थागदौरिब अखोगी ओजा बसंत कुमार से लोई थादौरि मी हाइबसु याउरि कमेन अमा टाइम कानरोय क्राइ खंगबो पोनी लोइन अदो मखा से आइना वफम अमा थमजनी से अखोय ओजाना सु थंबिख्रेना असि मतंग सि सिसोय लाक्सगे गसी अखोगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना अमित शाह जी ना हरम बसी FMR की मतंग से अखोय ने FMR थिंगरे हाइबम हाइरिएबा अदा अखोय ना आइना आइगी पर्सनल अपील एंड अर्ज टू द पीपल ऑफ मणिपुर सिंसियरली माय सिंसियर अपील अखोय खजितंग ति खंगजेबा FMR से कनाना चना हनबा होगिबनोबा अदुगा हौजिक थिंगा कान FMR थिंगे 2018 da FMR si makoi government na chatnare in the hope that kari akoi hana akoi gi kenogi matamda congress ki matamda look is similarly look is akoi policy edana adu gi do act is policy all adu sigi si act is policy gi magi agenda adu gi keno ama oina moina har 2018 si da FMR si chatnara अदुगी मखादा चनरिसिदा कमाय तौगेदा हारिबा इंडिया गा म्यांमार गी हारिबा मोरे गी ताइनरिबा बॉर्डर सिदा 16 किलोमीटर सि सोमदसु असोमदसु फ्री मूवमेंट ने आए प्लस असोम बॉर्डर दा लाइरिबा सोंगिसु अखोगी पास हम पायरगा वीक अनि फ्री दा लेहन बे आए मतमदुदा हौजिकसु मंगाय मतमदुदासु अखोई म्यांमार से इरांग नेबा हौजिकसु दुम लई म्यांमार से कोई मिलिटरी जुंता गायना अखोई असोमदगी सोमदा चेंथोरकपा दगी कनोदा बांग्लादेश दा खरा चेन ही तौरगा लैरिबा मयाम से याम कन्ना हाइतारे ड्यू टू द अनरेस्ट इन द म्यांमार इटसेल्फ चेंथोक चेंजिन याम कन तौवे सिगी टाइमिंग सिदा 2018 दा मोहिना FMR से चनरब मतुंग दगी कमाइन तौरे 2022 की अप्रैल दा कमाइन तौरके हाइबा मतमदा अखोगी मसक खंगदबा अनरिकॉग्नाइज ओइबा खुन हाइतारे खुन से चमापन का हुमफुगा तरुक से लैबा थेंगनरे अदुगी मनुंगदा गवर्नमेंट दा कमाइन तौरके हाइबा मतमदा रिकॉग्नाइज तौबिना नबगी दा एप्लीकेशन लाखपा होरखे बसी मीडिया कोर्ट तौरगा फोंगिमि मतमदुदा
FMR चन्नरब मतुंगदा फ्री मूवमेंट रेजिमेंट से BJP ना थमजले 2018 दा चन्ना हंबे हल्ले 16 किलोमीटर सोंग सोंगा लाइबे आना हल्ले without visa without any valid visa अदुगी मतुंगदा 2022 दा हारिबा सिगी खुन 966 से चुंगथोरा मसा खंगदा अदुगी मतुंगदा कमाई तो याम इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट अदुगी मनुंगदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट चहुंग मरी चुंगथोरा अनरिकॉग्नाइज अननोन से चुराचामपुर कैंप चुंगथोरा चनी का 81 सुमाइन तो चांदेल दा चनी का मंगा तेंगोपल दा चाम कुंथ्रा ऑल टुगेदर 920 खुनजे FMR चन्नरब मतुंगदा 2022 दा चुंगथोरखी सी कनागी फॉल्स ओइदोइनो FMR चन्नदिंगाइदा मखो इन्फिल्ट्रेटर लीगल माइग्रेंट चंग अंबदी याय तवतगिबु FMR से 2018 दा BJP गवर्नमेंट चन्नरब मतुंगदा सोमसु चंगबा यार मतुंगदा थोमजल लखिबा मयामदुना हारिबा खुन सिदा खुन मसक खंगदबा चमापन गा 66 थोले इसी we suspect I think there is something hidden agenda because now also and that time also there was unrest things going on there in Myanmar due to a military junta की junta laina free FMR चन्नरगा मतम दु सुखंगी illegal migrant मखोई की लेबाक तै कोचेन चेले बादु free movement si chana la matungda changa akanda khun mayam thola akanda haujik na haujik ki unrest oiba manipur ki turmoil leriba sigai sida kari haige da cookie ki tongan bo hujik haire vel legela du asia da aduna akhoi hujik free FMR lautho haraga pura big akhoi ki dhamaka ne batauris sidai sida FMR kanana lauthoi haujisu amishan su hai FMR ekhoi lauthoi me thambasu moina lauthokpusu mokhoina aduna sigi potse sometimes ekhoi intellectual oiba tongan mine su khalang mani ekhoi na su khalli FMR lautho aga free movement ya hala matungda khun chamapan ga humpu ta taruk se leihalle adu du hauji FMR thingjangre. Is there anything hidden agenda? It's questionable. Adi makha tarak pada yam ta thamjage. Fake encounter ma khoi gi oja khoi gi kanu dun thambiram bani. Khoi gi honorable Union Minister Amit Shah ji ne thambiram bani. Fake encounter gi wafam ma palle. Fake encounter si akhoi na sum haina bada su dum mayam na normally haina bada su Congress ki matam da fake encounter da mayam ma tawdana si khibdu kam do ba da gi Ranjit Sajina mayam puthoro ko si election timing ina adu da aina thamjani sa akhoi gi all together fake encounter ki case hai 1529 case lai as per the Supreme Court monitor agencies adu gi manung da kamai to ge da akhoi gi मतम सिदा कोई सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस तौर संतोष हेडगरे हारिबा नुपा सिदा कमाय सिगी सिंग से हारिबा 1528 केस सिदा सिदा करी केस होना लौखट पा यागे हाइबसिना हम थिजल्लो तौरगा माना थिदु हनबा कांदा 1528 की सिगी मनुंगा 29 केस is the caseable case tauba हाइबदि मॉनिटर तौबा द FIR पानबा अदु खक्तनी ना पुथोरेगे because मोहिगी अदुगी रिपोर्ट तो कमाय हाइगे द केस खरा एविडेंस लाइते FIR पांदे लाइबा पुलिस की अदि तोंगान बा सिविल मसेन हाना बा खोना बा मयाम अम लाइखरे moreover it is not for the Congress regime itself सिगी से 1979 की जनता गवर्नमेंट पालिंगे दगी अपुनबगी पुलप पुंछल का 1528 केस ने मखोय खंगम द बसु याय सिगी केस सिंग सी Congress की Congress मतम दा लिसिंग हाट खिबदो Congress मतम दा लिसिंग चंगा हाट खिबदो not that सी पुलप की ओने याम चबुल बंग कमबोन लइबा केस ने अदु माइन तौदना हारिबा 1500 समथिंग से सिदै सिदा 39 केस सी अखोय लोखला हजिकी संतोष हेडगरे सिना अदुगी मतुंग दा
कमाइन तौगे सिगी एफआईआर तौर नौना थीजलो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस की मतुंगिना अदु तौबतगिबु अखोइनसु खंगी अखोइ याम लोगी केनुबुदि नचदे तौबतगिबु हारिबा 39 केस है सिगी इनिशिएट तौननबा गवर्नमेंट दगी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नम दरकार ले अदुगी सैंक्शन से हजिक ब्लेम से कमाइन तौगेदा कांग्रेस मतमदमी फिकन काउंटर हाइरेदना हजिक प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन जे करीगी बीजेपी ने गवर्नमेंट ने पीदब नोबा हजिक फावबा थीजंद्रिस प्रोसिक्यूशन सैंक्शन से पीरबा मतुंगदा केसी मखा चथगदौनेबा कनाना हापनो आर्मी ने कमाइना फेक इनकाउंटर तौबनो हजिकी रंजित की मतंग कमाइन तौबनो तोंगान तोंगान मयाम से 39 1528 की मनुंगदा अदुदा केस एफआईआर तौबे यायन थोइसे ओनली 39 नेबा अदु फावबा बीजेपी गवर्नमेंट इन सेंटर न पीब नतेबा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जी देन आस्क देम मोइना मी अदु याम्बा फेक इनकाउंटर तौखरे हागदि मोइ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दु पिहल्लो अदुगु मखा चथहल्लो ना असी बीजेपी गवर्नमेंट नत्र सिदसु आदसु डबल इंजिन गवर्नमेंट नत्रो सुमाइन तौदना अखोगी की मीन एला अरोय मीन खंग अरोय मयाम सी लोय पंगबो दोय तौदना ngasa एफएमआर की मतंग दसु याउरे कहिमते हे थिगल अरोय दबा कांग्रेस की मिसु कछु थिगल अरोय दबा लैरिबा अखोई प्रजा लैरिबा मणिपुर की लैरिबा सिटीजन मयाम से कछु खंग अरोय दबा तौना हेता पंगाई हाइजलगा मी खरना खुबा हेता खुरग हेता यारद बोयना खन बेसा they should stop these things because प्रजाना खंगी ngasa ama palamba ma yawi NRC की मतंग से अखोई जाना सु थंबीखरे मसी थमजगे NRC सी अखोई की यम सेंग इचम चंबा इंडिया की सिटीजन सिंग लिस्ट बुक ओइना लैबा अदुगुंबा नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप हाइबा पोर्ट अमनी अदो हौजिक सी NRC सी 1951 दा अखोइना अखोइगी इंडिया ना 47 दनिंग तम मतुंग हान इलेक्शन सी 51 दइनी को अदो अदाय द तोंगान बा NRC की हाइबदी इंडिया पाकिस्तान इंडिया खाइदो मतुंग दा दुगी तोंगान बा मा दुम लैखिबा जानि को अदुगी मतुंग दा मदु का हेना नैनरु दे मोरओवर अखोई इंडिया का पाकिस्तान का हजिंगना बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हजिंगना बांग्लादेश एं खंगनरे सिगा खाइदोंनबगी तरन सिदै इन्फ्लक्स खरा लैखि इलीगल माइग्रेंट इनफिल्ट्रेटर हाइगद्रा अदु सिगी चममनबा खरा चंगल लखरे सिगी चंगम सिदा अखोई आसाम की स्टूडेंट बॉडी अम तौरगा मतमदा अखोई जनरल मतमदुगी राजीव गांधी तौरगा NRC चन्ना हनगदबनी अखोई इन्फ्लक्स मयाम अम लैरे अखोई स्टेट सिगी डेमोग्राफी मयाम कायरनी हाइबगी तोंगानबा अम लैबदगी Supreme Court itself ordered and monitored the NRC of Assam, and it started in 2013. 2013 da NRCC haura matung da karam kanda karam akhoi Assam gi se 2019 gi August da updated NRCC phonge BJP gi agenda se thamjage karam mong na moine NRCC tauge haiba matam da haiba 2019 gi sida August da result se phongba ganda 19 lakhs exclusion tawre adu 19 lakhs gi manung da kaya 13 lakhs am Hindu ore ariyam baduna Muslim ore Bengali Muslim haitare अदुदगी दी मखोइसी मखोइना खलमन इलेक्शन की एजेंडा दा लाखपंग आक्तन एबर तौदोइसी अदुई मतुंग दा कमाइ तौरा अगस्त 2019 दनी को महोइगी अपडेटेड कनो थोइसी अदगी दी कमाइना मखोइसी एसदी याद्रा अखोइगी एजेंडा सोरा हाइदना सिदी री इंप्लीमेंट तौगदबनी हाइदना हाउजी री इंप्लीमेंट तौदोइनी ना लैरिनी अदुगा आहान बोइना ममांग दा खरा खोगी कनोना बासपाई न पालिंगे मतम दा सिगी सो तुम थोके खरा NRC की करिगी लै अदु नतबदा लेटेस्ट ए थमजगे नवंबर की 20 दा अमित शाह ना कमाय हारा हजकी अगस्त असम की सि थोखरा
असम की 19 लाख सुमाइन इंक्लूजन तौर नवेंबर की 20 से कई है NRC से इंडिया पुनमक्त लॉ इन चलाने कई लेते NRC चलाइगन है इंडिया कनासु फ्योसाइकिस कैसु लेते अदगी माना सुमाइन सुम माना हराब अमुक तोंगान बिल लाख्रेब CAB है CAB का NRC का लिंक थम्बकांदा पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजन तरुक इंक्लूजन तौहनगनी कनागी थ्रू का CAA की थ्रू दा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हारिबसी की थ्रू दा NRC तौर मतुंगदा अदगी लौथोरक पसिंगदुदी अखोई CAA की जरिया दगी प्रोटेक्टेड तौगनी हाइदना सिगी एजेंडा सी पूरा स्टेट खुदिंग मा वोट खोम हौखरे मतमदनी मणिपुर दा करा केप की मई हौगो प्रोटेस्ट तौदना इलिगेशन तौदना तौकी मैम खंगनावी को मतमदुदा कमाई तौरग इरांगसी मणिपुर दा तनाते नॉर्थ ईस्ट मरुएन असम सिदे मरमदी असम ने ख्वाइदगी विक्टिम मोइले होरिसी हजिकी ना कनोगी इंडिया पाकिस्तान का इंडिया का तौरग इन्फ्लक्स मैम चंगसल आकांदा तो नईरे ले होरिसी मणिपुर दा यौपोंते अदना अदायदुदा मतमदे यम कन्न कंखलकपसिदा कनोना अमित शाहना करम कमाई तौरग मयाम से नॉर्थ ईस्ट मई हौरे नॉर्थ ईस्ट एजुटेशन तौरे दिल्ली दा होंग चाव करी करा मुंबई दा तौदना दिल्ली की शाहीन बाग दा तौदना मी कया सीदना प्रोटेस्ट मयाम तौखलकपसिदा मणिपुर सिसु अदुगी हारिबा केप की मतंग सिदा कन्न प्रोटेस्ट तौबसिदा ILP सिन्नरखिबनी करम कांदा दिसंबर की तांग तरागा माथोय 2019 दा निमित्त द केप सुपास तौखिबनी CAA ओनखिबनी मरमदी हाइबदी CAA से मणिपुर द चटनब यारोय हाइबगी सिदा CAA दे तुम तौरसी तब नोगी प्रोटेक्शन अम पीगे ILP दु नखो एजुकेशन दु तो हाइरगा पिरखिबा ILP नेबा मोहिना ILP पीरे ILP पीबदु नुआइते अखोई पीहनिंदे हाइबन नते दैट इज ओके वी वेलकम द डिसीजन तब प्रोपेगेंडा दु पंगतौ दु तौबनोबा सोम CAA की प्रोटेस्ट तौबदा असी अना थोअद्राइना स्टेट मैम से कमाइन इंहन सिगे ना रोल से लौरपु नोय ILP के नोय तुमिन लैना थेमखिबा एक मखल अमा ओइना तौरिबने हाइबा अदु माइना लैग्रा अदुई मतुंगदा CAA पास तौग्रा तौग्रा मतुंगदा अमित शाह दी यम तोइना हाइरी मखासु कमाइन आएगा 17 दिसंबर से अमित शाह दुम हाय अदुगा माना इबन ही कनो तवेबा अखोगी NRC से 2024 से डेडलाइन है 2024 फाउबदा NRC इंडिया पुन द चटना हनगनी हाइबसे मागी वाही ने बसी करम गांदा की 17 दिसंबर ता सुमाइना लैरा अद मणिपुर हजकी मणिपुर कोई टॉपिक कदी याम नबदी मई ले नते जो क्वेश्चन से फजब अदुना इ लखत सके ओसरान जके कांग्रेस की स्पोक पर्सन बिबनेना कोई की बियोस रहीस सिंगमयुम नंग बिदे इ क्वेश्चन से कोई खुनगाक पसिंग हजिक त मणिपुर खुनगाक पसिंग जे स्टेट फोर्स अथौ पिगने हेना कांग्रेस ना हारि बसी ओथोकदरा अदुगा लोयना कांग्रेस पार्टी ना करमना इरांग असि लोशन मंगमगने याम तेलमन हाबिनो खुनगा इसिंग कना कनानो म्यांमार दे लाफ्रा अखोई गवर्नमेंट तौगदबा मथौ से स्टेट की इंटीग्रिटी लैरिबा अनरेस्ट ओरिबा मयाम से गवर्नमेंट तौगदब से तौरक्तमिना तंगाई फदना रिएक्ट तौरक एक्शन मखलबनेबा कोई खुनगा इबेसिनो मयाम से सी अतोपदे लागा त्रिपुरा दे लागा कोई मणिपुर गा अबनते मखोइसिंग से अखोई मणिपुर गा इनी लैरिबा इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी इन मणिपुर इन वैली स्पेशली तौबनेबा ओइथोकतबा हाइबदुदी लेट द टाइम कम्स तब कांग्रेस की वखलोंदी हाइबा इरांग से सही अमा फानिंग सिट थेंगनरे मी सिनरे हानरे सिदैसिदा गवर्नमेंट सिना लौगदबो रोल प्रोटेक्शन तौगदबा नाकन अनिमक्ता शांति ओइहनगदबा इंडिया से थर्ड लार्जेस्ट नत्रगन इकोनॉमिक तदी खरा लेरकांददी प्रोजेक्शन दा को थर्ड
largest economy oidorimi. BJP itself claimed that Modi ji is the Vishwaguru. International leader in a claim to powerful. Manipur macha asida lairiba irang sifauba Vishwaguru gi order dagi aikoi lebhan bangam dripsibu sida ko kari hai kini. Vishwaguru, he is international leader. Then he is not taking any initiative for stopping this violence since 3rd May of 2023. Sumain thamdingi. Ado ay makhai ngasai ay makhalak jage. I am kidang disang ado ay tension jage. Ada ngasai BJP spell hello mo BJP ay khara haje BJP function do rimne hello. It's not like that. Ada na ngasai ki ami sadi tat na dum hai ko CA chana khara ay am tension jage. Adagi December da 2019 ki moi ki chronology ami chanju am toina hai jabani ikoi chronology si hai dana CEA ki through da akoi lairiba ikoi community tare sim thamba adagi adui community de exclusion tauba na mayam lai rame ikhang khang na poni aduna 10 lakh chani sina adugi matung da kamai tauge da yam kanna hogre Manipur ki de okay fine it was because they adu onimam oraga so khoi de inner line permit na adai nga khre ko adagi December 2020 December 2019 ki December 22 sida Ramila Maidan da achauba rally at the same time India da the burning si even Bombay da fauda anga phang na tau khre ba CA gi mayok NRC gi da ken tau de education tau de CA ga samnarak pa sida ne ba India pun mak yam kan birang am la khre si aduna sida aduna haujuki haiba timing sida Modi ji na hairak khre NRC chatnaroi India pumna makta aikoi adugi framework karim phon leite si aina hajen manate si adu gobong da type tau heda phanga da pot ne ba NRC chatnaroi except one that is in Assam asidi Supreme Court na advice tau kana Supreme Court itself monitor the NRC of this Assam adu fabo ji implementation tawdun tawris aduna sumaina leiri charak sida I lotion jage sumaina leiri timing sida khara thola yeba khara Congress the NRC ki against the laibani makoi ki Amit Shah ji ga Narendra Modi ji ke kanan chaoge ba Narendra Modi ji Amit Shah na CA ga panaraga ko NRC chala dawri mi adagi kano ko gi Hindu sing changa dawri mi haraga sigi ko communal kano angle lamada CA ga panadawri ni haraga election khomam bada India se mong marin ta dan irang horok podagi Modi na NRC chanaroi India da Assam da na tari din hairi ne ado sigi si makoina akoi Congress da thorai be allegation se how give 2022 da NRC ki port si draft tau khramne assembly da matam da Congress government support tau kidabra sign tau kidabra sign tau don loi khramne handa ki latest ki sida reaffirm tau bune ba reaffirm tau bu sida kamai tau ge da khoi gi Congress ki MLA sing na pukhat pa point am thamme ba am fo lokhalakte ba no not for the NRC point sing jam ta khanna bi na ba lokhalakta ba dagi sauduna tholak pa ne ba what is it so the kanoma lairieba NRC sigi nataba point out of one nine na issue sigi matang da nine se haibada tho yawakti haidana mapan tholakhieba tawutugibu in the floor of assembly itself our honorable MLA Ranjit mana aikoi support tawi haiba sidai hen kari hai khoge kaigumba makhoi allegation ma tawya kanona Rahul Gandhi ji na NRC ki against NRC ki against natte NRC ga CAA ga panaraga communal angle da election khombu gi against Rahul Gandhi na matam du hai khibne NRC Manipur da Rahul Gandhi ne adugi against oitara ga 2022 da ko sign tawri ba MLA sing si tawung badra ne handa ki so adu mai taw na akoi gi MLA sin manung da so hare mapan da su akoi honorable CLP leader na akoi NRC fully support away unanimously support away have siden ba atai kari hai khoge ado hauji moi gi keno da su yaubidra kari election gi keno to manifesto da su yaubdra Congress da su yaubde ba tabu Congress ki da yaubde se NRC ga CA ga pan da gi against India pun maksad khiya ba Manipur gi di
I manipur the laksageba. Howji ki oina NRC is the must, because I have already said that nearly thousands unknown khun leira baneba. Inappropriate missing mayam manipur de henjal abneba. See NRC chana that the command tanthok toiba. Whether any community, any sect of any kano amada. Adu sigi damakta ko fully support na ba duga ulta ga fulta ama haigani ama mungangani adu duga housing makhoi gi da makhoi gi stake makhoi gi claims NRC housing palam dre dana sida prajana khang mo pot na ba ai makha de khitang thamni khitang sanga man so lo sen de yam minini phu khakta ni kai de ai do Congress ki short kai de pen ngang ko peli ai so de khoi gi Congress loi hai grabuni na ya is a boy na